Auntie, yebo madam. Uyakuyangimangalisa wena njalo nje nangu uthola udust. Angidakulethe ngasitiphukile. Kanti dust kanjani na? I'm sorry, madam. I'm sorry, madam. Ngiyasho mos ukuthi udipraya ngale perfume le. Uyintshantshela ngale perfume. Imvelo yakho ngusebenzisa tonke leti ndotami. Yabona nama specs lawo. Ungalibali udlala ngawo la. Lama specs lawa muholo wakho wa 3 months. I'm sorry. Ngokutshela nina niyahlupha nini? Nifika la nihluphekile inolo yatiko ukukala nange maphendama. Nifika nihluphekile la. Ningathola umsebenzi hayi ke sengakho la kusisekhaya lakho. Sekhaya lami sevana. Ucleana lama toilet. Yes, ma'am. The perfume le ingalali so. Iyachithela, iyadura. Sorry, ma'am. Sengiyahamba. Ngicela ungilethe ibheki. Ukuthi ubamba njani? Cabanga ukuthi ngobe nemali sizozwa ngaye lokho ezongitsakela. Ngitsakela ukuthi udla ama-oxtail. Namhlanje ke i-oxtail yakhe izobe iflavor ngo-chocolate lo wakhe ahlala ecabanga ukuthi uzowashwa yimina la. Yeah, naso. Udlala abantu mina. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.